Mula ti matarot uto at na bertua di mata. Di ba sa pangiring-iringon na. Di ba sa nahipasod duhita sa luhub na. Ima dinautulhat sa amin. Tubogo niya naman munaon. Ima dinamangulahon arat parsarimatuaw. Ni iboto nami apa na didikyon. Nuhay kamang buru. Gapa tu lah? Di sana huwag kami songon si Birmatodi. Dalam nami mandabatok kamuna. Alayan dorang so huwaru huwa dolo kami. Lihat kamu jutik itu kami asal pasat kami itu akahoparna. Perbuipirna huwag kami at amang buru. Gapa tu lah kami? Mau lihat emak dia mau hilang nami dire nami tu pembajo perbuipiro. Neoma si Birmatodi. Tu boru nami boru nababan. Ngawe tu mereka sepat. Pasama manggohi na huranggok. Laos manggurguri na unggok. Ihami bapak kadayota. Dinautolah sami. Dibogunya lama muraon. Dianat pasai madoni botonami. Nungahubok kami. Ima. Emi na marludu. Ang gia marhidip. Emi na marludu. Pita-pita nami tuduhatan nomor 2 ni bata. Diboparan ni saluhutna. Iboto namion mangidu hami tuduhatan nomor 2 ni bata. Dilehan ak kapasu-pasui. Asa nggia marurak tutoro. Marbulung tu gijang. Tuak katiki nanain rok. Dia kana selalu dapat rok kat dobe. Bertangian dua hami tuduhatan nomor 2 ni bata. Asa anggiat makirap siya na daw maju siya na jonohon ulau tahun di bersari matuaun ni iboto namion gudang na sia sudah 5 ba tubuh ni iboto namion 4 anak sada buru parison nami du sudion Gabi tu lah gabi. sada ma tubahopu siya anak dus maroha Gabi tu lah. Jadi yang gue siapa bisa buri dua bertikai teh. Gabi. Baru onom. Sada matu hahana. Sada Tuhana. Sada matu edana. Sada Tidana. Walu. Sada naima tu raja parsaut ni ulah onon pas satu nabi dengan tubuh ni bere namiau. Gabi tu lah. Kasa makanan ni mahamu. Jadi Nah para ni ulos teh. Godang mula-mula los baik pagodang sopanai. ya dia. Tunggali bedam. Jadi summa pasatu nami yang guru. Di godang mengalia itu los pasatu nami mano nakaulos panggabeyo na temang guru. Gabi. Jadi nunggu lihat tok kami sehari itu mengarani mahamu siswa dohot parturding ni hokal tok kami. Baru si nami. Mereka mah kodang pasu-pasu kodang malia di. Gabi.
Kama pita magandang mo apa si Doni. Karyani 75 hera de humbur para musik nami gondang neon ende Silaban, osa siruman, lupa toruan. Ay bersama nasi marga tadi, borsa pimpinan, ibarita soiti. Ibu no gabe, jalan dorong dopino parnai, aladino. Pasaray Silaban lupa soy tabang malumang toruan Gabehita soot masih buru-buruan Silaban lupa soy tabang malumang toruan Gabehita soot masih buru-buruan Silaban lupa soy tabang malumang toruan Gabehita sobat masih buru-buruan Silaban lupa soy tabang malumang toruan Gabehita sobat masih buru-buruan
Ako yang parang busang gusto Lapit dihumbangi masay talo Nang nalipayari inisi Ang goano di parang busang gusto Nang nalipayari inisi Ang goano di parang busang gusto Ay moruhang niyo Napatureho di masay malo Tumatur jala tubusu Ay lupa nape ketundaludo Tumatur jala tubusu Ay lupa nape ketundaludo Orang ini Orang posona Dobi Dompal bagi Tusi borong-borong Borong naik hoji-ho Pangurung begitu si malam Lau madam Dulu hati parung busok Lau madam Dulu hati parung busok Apa sih Masay malam Tunggali peari disi Ako ano di parang busok-busok Tunggali peari disi Ako ano di parang busok-busok Ay goruhong tigo Napatureho di masay malam Tungatur jala tubusuk Ay rupa nape ketundaludo Tungatur jala tubusuk Ay rupa nape ketundaludo Orang Indonesia Orang Posona Dobi Dompal berani Lama-lama matusi borong-borong Borong naik hoji-ho Pangurung begitu si marong Lau madam Dulu hati parang busok Lau madam Dulu hati parang busok Oh, ada baru lebih Ya, ada baru. Ada satu. Di Pamuruan nami mereka mandurung Gabi tulang gabi. tu solipe dia kepada datun nau pasata misian hami hula-hula muna markanda baban dot sen hula-hula na poso markanda baban kurang manarita hamu amang boru alai hidupe na terbaik kami mangguhi pada datun di tua-tua ni keluarga tahun amang boru terlumubi madi hamuna saluhuna peparan di ibu tukon beri kamu ma haroronami hami saluhuna uduran ni hula-hula manang tulang muna mereka dapat
bertutup di gope. Sosok ini gope na boy terbekam. Ras baru hamokan tulang dota tulang. Hata nina tua-tua mandok. Si Titi masih opa horong leis ni rumah. Otik sosagira kisosok banamila kilang. Tuata matotong naman na pas-pasuna. Matutu. Sa solo masatu motem. Mga sa apa na nato tayo nakia di pasar matuaw ni dailang naw sa matuaw. Asimarwan di tuan sa may tato parahurasan dahil ito pangkabihan. Pero masatami. Ini bape na munay tuhoma. So nilok ni nama tua pan ni gaja tu pan ni hora. Anak ni raja jala kumparan ni namora doh nama roha. Amuda saluhuna. Pawuro nami marga manuru. Roha mu marsompa. Dibek kamu bunga-bunga tangan yang marhite ringgit situ suarai. Anggia matong marhite pinta-pinta rame itu tuh tanah martua di mata. Tidak baik mapasu-pasuna. Dihamuna saluhuna terlumbubi ma di boparan di botok kuno sari matua untuk katikiran yang lo. Mai pedono nami semuanya nina tua. Bakok nama hantu nanya kata di rubian. Oras menghami ulah-ulah nama calon. Tangiang nami tutu hatta. Tidak baik dihamuna raja di pamurun nami nama kalian. Dia pindah teman buhatan. Mana mesin itu baru butuh asata. Harus bunga-bunga dena di madang-madang hari dena sama tinggal di hamuna dena sama jalan mandi hami ama horas sudah Horas. Soal lima di ulah-ulah. Jadi melatih lagi yang ngomong nani di dokter muri dulu lama tahun dua buat orangnya. Jadi bisa di PHM harus nani dulu nanggung las mawar bukan. Jadi aku pangkat nami. Ini nama ini mahang itu kelas lagi. Karena tempat bisa pada nanti. Pendokan mahikate. Besok ni mah dia mau raja nang berunai kesempat tu kemo. Gabe tu gabe. Nang beruhan nang spiritual di do emi nang malu. Ada orang suka tahu nang buru lek kemudian tiki nalau manggorau spiritual di tuakkan hopar siapa ini. Gabe. So Ubasa tayo matubere namin bere di siray. Bere di siray. Bere di siray. Pagsaraw mo tumukaran yung putra Guru nito karaja mga ito Sadaan mo guru pasiyan
Tumere dito ka sa mga to. Betul gabe. Wah, kami do mga tulhon mana amang bulma. Pakalhon pakunay na. Wah, ita. Kasokonyon yan, raja nami siray. Amo na mga turko. Gabi, mana sa oras. Jadi kami mababaca, dapat dulu tubuh ni ini botol namin. Saya di non. Jadi di botol ni lain namin nahilan. Dua, saya di non siahan, dot raja dugug. Jadi tu bere namin siahan Pak Akib deteh. Dah benar Pak Akib deteh. Taparuhaw. Pak Akib. Asal keberada yang mau bere. Ambo ilang kami sudah pulang. Jadi nggak pikir aku kiamat. Lima, tabaw pa pusada, papanak. Pagpulungan ito pa ang pusanano. Onom. Onom. Tubotona dua. Lalu. Tubere namin. Oke do, oke sehat. Iya. Siya. Madaya na, sikot. Datang itulah tayo. Sana mau, aku nomor nanti lima ahani lain namin nahinan. Tubal manusia, sana manusia. Tubal manusia masih ada 10. Kalau ini malam baru naboy kontak kami. Jadi ang praktiknya kayak apa? Kalau kagaknya kayak bahan, sangat nano kan mana deh. Jadi melatih mari Tuhan, melatih mari kita. Sebelum nama tahu dari nabi. Mau datang mari bere. Tapi lima doa aku, mana orang sunat doa, dua orang sunat. Boy di bekam masuk karakter nabirang kena boto namion maglulun na doro masalah sama dan itu kita imah ke tabunidos nya roy
Ini mah Itulah. perasaan ini. Jadi bisa lagi seorang kali tulung na. Semua mungkin juga balikan mereka pagari nanti nak tahuan. Hari mulu pagari akan nanti pahok pun. Saya dapat mapa. Ya, mah itu. Ada tua. Namek doin na bere bulung dia. Pada banyak membedam do bulung dia. Lihat do hakat mah hati ko bere pada busok ko sakangan bere ni wa. Silolokku, pakai dokter dia bang, betul lima, dari jalur orang. Jadi soalnya mengguru. Kita dari sakit soalnya kamu staf bulu-bulu nanti, beres dua siar. Anak aku tengok wakar dulu halami. Ada aku hatanya berdua mat dokter, si bani-bani mas berdulu. Molo mati aman ada inana. Almatta syakana masuluk tu halamulu. Dipimpin, jadi dan namakin amak katinuduhmu. Nih, kalau pangdamang namakin ama doh makin ini. Nih kalau itu, asa bingga video lagi di kecamatan Timukor. Bingga kau pangkang borhatun naburu nanodem. Amang dah, kalau ini Kita berkemudian, oras pahami nama taro, kita betuhat sama hai pasok di hamuna makalian. Ay kaya mak tulang, rona mahami marsopa di dulu dari sa puru so dia besopa nami, atau di tua nak sudah puru yang sesakot dari dia, nak sudah kami pergi lagi mula kabel mula marsopa di dulu mula si baheno dak sejalia. Abang pada nabi, para mah udah sampai ya sama pahami, akan tulang kami atau tulang kami. Ngeri. Wong kamu pertemuan kita bobok kita lepas. terbaik kami Rasma rohamuna Hata nina tuwa mandok si titi masih pao nung di rumah
Otik sosalia sopanami so para sorohamuna. Tau may dapat tuhan apa sepasuna. Pasang kami matuhamu. Oh, kamu tuju. Parang inapon na sa luhod na. Manok-pahami ka dyan itulang muna. Iba sa pagtutyan. Lasro namin. Marunga kumalibay kamu tangan namin. Sok-so nilibot kamu. Juhud naman solderar. Do mual ay si Diyo. Do namin matagin ng tamata de bata. Asa tusanggal mapori tuluang masatua. Sino mapinamu gabi-gabi nilang tangamu. Matutu. Sok-so ma. Asa binuang mahuda kapajak kita ni siap keus. Manang na dunia bihang ko. Parang nagpuro na ng mga laka. Toktong mamu didongan ito akan. Matutu. Asa no IP. Asa bago na makahapto man dia gadget tulobian. Oras kami raja tulang mo na madal sinilem mo na eh. Tubo man ako si kami nama. Matutu. Muli ating manang dihita sa luhod na. Digupon do bobo muna, tuhami kurang tulang muna margasinaga. Ima dengan sari badua, ima ibadah nami di pertikero. Pro hami sebut tuang libas nami hipas tuhami satu tuang libas muna. Suasoi na kamuna na maulang arat pasari badua di boto nami pas tuhra untuk kami. Arani tamahai tempat melihat itu tempat tadi bata. Jadi itu saat kuber kami lo sadari rohamuna pecakuk kami bertulang muna margasinaga. Sadari rohamu berkami lah soharami berkamuna di pecakuk muna di haron nami. Asa ada orang masuk kondisi setuju. Asa berita pegawai menak berdakus taduan
Hari mulu gabi na maranggi, ang nagado mo kami marsi paruluan. Tarlumobi ibona ni Hasuhuton. Alam ko dahil nangon. Songon siya tanong pasukit. Katahot yo inang natua-tua. Ihanarom. Pasang apa kacang penuh. Di muli ada nalilin kita taluna. Kaya mo pinapar nila namin. Roro hagi tutubo na rin tinaga. Lima, kaya may tutubo, kita kopak nila namin. Kasi yang dia na, di tabay itu hanya habi pato, do seramu baborkat na dua-dua. Kalau do sinaro baborkat na dua-dua hiba, dapat pato-pato na tatuhan. Lima kesan di kampung. Muli akin nalilita. Mak, ay bigay hamo suran yung pumo natin. Mak, di hutap gay mak. Kau pemang buru. Betul. Nakin, mulot tong songon ibe, hubuah kami, emena marlutu, dohok waras bir, nagabi rumatot di muna, di pasar rumatuan ni naburuon, las maroha mate. Betul. Nah, kata ni na tua-tua na matokon, si titik si. Siang, anak obat, sadabi iris, Sudah betul. guru, sada, pohon pusan anak, sada, bapak nama Romarangi, sada, pasakomam. Jadi tuito ni yang burhinan, sada, baru itu. Ono baru baru nama naruni nak kini ngejawi, sada. Jadi, dia kami. Pasrah bu. do na tua marang hula-hula berdokon di pudian na do si berero nila masuk na di si asa soni hata paduhan ni sonari ibotokon dengan totori dengan totori sonari abe adong ibudan na ni oh adong gabe ang para ano do kuno kunakin pertengkaran di hamuna karang parangi jago sa kami bona tulang bergasinaga sosoran itu hamuna imason hatan itu hatta kata sudah besalmen bidu
Sadai, itu satu betul yang sari dok. Tanong pasugit alay do ko din mo hatahong mangkiyak ng mata ko ina. Jadi di kamu mamburu namin. Sungon di pertua ni naburu namin on. Ubo kami do sungon ulus pasu-pasu gubinoparna. Walong lepa. 3 tulang. Walong lepa. Grabe, anak tulang namin bro. Jadi pinopar ni naburu namin on. Kabotang masaluhod. Grabe. 5. Pagpunguabaon, tu pahupu anak, pahupu sa luhod. Ano orang? Tuhahang kini amang boro na minahinan parbulok siya na, ilo ko din mo. Parpolosia. Olo. Ay patapot eh. Grabe. Jadi itu tuwi boto niya amang boro na hinan. Walu. Tasong ma amang boro na buri mo sa tami. Paso-paso. Mabe, kata begi atau ditulak kai. Ha? Kasih kop? Oke. Jadi songonok mahatani pasu-pasu na nibuan ni day na ngosep tanong pasukin. Moro diberi kamu be ulus na binuan non song nahurang tinggal. Ang pasu-pasu matiban. Ay naliling si day na mo ni tanong pasukin. Ade. Aduh kan ditulak. Ay. Ay benar sama namin. Jadi adong hatani na tua-tua na madokon tiyo ay ni sumur kejang ay ni bodda. Para ni napuro namin yaon sa si kajamur, huhut si tarok binokpa. Ya, tuh. Tamo hara to mangga, anggur angan goduria. Tudia para ni napuro namin yaon, isi madapotan pa Saudi. Ya, So manima pasok-paso, masite ulos na kacam na binabuan ni nama sebulan ya. Grabe tulang, jangan motor-motor. Ang parmusik namin. Na yung pasato, pasok-paso na amin. May coba anong debata.
Kena nama horok miroha. Amar horok miroha. Kita nama miroha samura tong, guru tong. Suasana panen main. Jatah panen. Seguro kemudian morfobit. Perjurusan baju kami pasaton hata dia kapal pirat deh. Do akan sekoknya baru pasapkan do tuhamna deh. Dari soniman abang baru nami. Ya betul kali. Di nausata mi di pogunya lamang muna. Di nausari majua egoto nami pengurasman. Di mana ibebere nami. Amang baru nagunju di sonarong baru bakain berbebir. Asar orang nama sonatan itu tua. Firma Poki bangun-bangun mau ke Petalongan. Firma tonton di Muna. Juru-juru mah mana mau tani di Anggo dia mengborole. Ada betul. Jadi tu soni mah tonton jolo hal tani berbebir. Ilo, jadi mau lagi nak. Jadi ala sebenarnya dia kami bukan turuan
sana dunia kami ada arba kasih sudah suara nari tulang robot andon yang bahaga panggukinai ahana kami penon mangguki di siap kami naro sian bonani pasungit mudah-mudahan na kosong kakas do buat kami dorison ima menamar lupu ang dia marhiti sian i ulaw sa darion iparamod ingina boru namion saya duduk bari hama kahamora panggawi tujuan dari Pak tujuan kami. Kurang na Walu. takas tuh moto kami. Ya peperan di berenanyon orang mak. Saya ma pohon sana anak. Berarti 5 maju guna saya ma pohon sana anak dari orang mak. Jadi arong do ibu tahun ni lain amin hilang. Itu. Saya maju sih. Alai mulut kamu namar waktu ulala wau mangido kamu mana aku. Gabe. Nah. Walu masak kami emang guru. Wah, gabe tulang gabe. Nah, jadi tasong lima. Andora so binangin toron pinasama to kamu mabiga sa kauna. orang pak Orang tulang gabe. jadi udahlah ala obat laiku untuk besar dia juga sadar matu pahopu mata soni mahulala suka satu nali Nah, ono bima te tulang. Nah, ono. Ono ata mah tulang berate. Gabe jalan urus mah. jadi di kita ada bernama tu satawi ala adong dolson udah potong kami loh muna ubang itu siap kamu akan dong waktu ni imulian ni pinoper ni naborukon saya itu buat anak bersama mahamud duluan nyaron so ibe tibis mana kabar udah si pasatan yon das marohani barat udah sama rohani ke timuna malu si ma akka gada muna duluan nyaron aku tinggal betul amang baru jayope dapat satu kami baik ma godang mula-mula baru putus otak. Nah sebagai lihat dulu udah tokai mas hari lalu rumah kamu.